ntibapfe gufata n'aya mazi dore ko abakene nta birunze ahantu hose mwakire murakoze ese mama wabahaye TV ngo banareba ariko nawe bibaye gute bihurire nose ubundi TV wabo barayigira batayifite bashyize mu rugo bashoboye kubona ibyo bashaka ese ni ngombwa ngo barebe TV ubungubu amabire tuzariho ubungubu ndumiwe none tuzi inyotira twihishe kandi ntiduke none mwamuje guhagira hano ariko mubona ngo mwiza mwamuje guhagira hano basi yawuzuza kabipfe ko cyane ubwo ndumugere cyo mutangiye no kumvugira iwacu ahubwo mwatinze mushaka ibyo gukora yewe baya amazi ibi ni ibiki mbona ibi ni ibiki mushyire hasi mugire vuba mushyire hasi oya reka mbahe icyo gukora wowe nuragera igihe cyo kurondera amafaranga bareke shyira hasi mukobwa shyira hasi dore utwayanywara ntabwo ari wareka amazi y'abandi ntabwo ari wowe mbwira ntabwo ari kukubwira muhaguruke musige mukirininze aho ngaho nzarira kwisha none iwanyu fata tugende musige muhanaguye hano bite byanyu ntabwo mwumva uriya amanaguye oya yamubwiriye tutaramagwisa ariko bwana yasubizeyo waretse kutuka mwaho umve mama oya nawe ni barika sinzi aho usigaye wirirwa bakigishije umuco urangabura hari abantu bo guha amabere sinabona amazi ariko ntazakubaho ndekera abakobwa banjye bicare wimwe ntituburanire iwacu oya ni musoya hari ndavuze ngo ntibagire icara hariya dore uyu nguyu icara ndagira ngo basohoke bajye kwanagurira ziriya modoka nibarangiza baraza barangiza aya mazi reka banywa amazi reka banywa n'akajuisi oya ntabwo tugiye gusangira nk'uko bishaka turaza tunywe mutubwira ko atarajya mukobwa mana we ni gitangaza nse kudafata ibyo uhanaguza we dore uko bwibara tugende ntabwo nzi gukingura kingura hariya nimuhanagure vuba muzajya muza ngo muje kunywa amajuisi y'abantu gusa wasanga muba mwabuze ntabwo mbabarira ngenda rushe ko naje ntariye gira vuba siko cyiza ataka kandi urushitse mukobwa ugira umutima mubi umve dufite n'izindi 3 hariya nimba atarenye zose kandi murazihanagura murekeraho mwimukire ku yindi mugere vuba twataha turi kurwana n'iyi ariko ubundi ubwiyo telefone nta nubwo ariyo watwibye umve mwimukire kuri iyi ngiyi ariko nawe yari igihe izakubwira ijambo basi suraduha kuturya niturangiza ko baganagura kugira ngo tunumve nta bijya dufite cyane hari abandi bakiri tubabarira ku inzara twishe ko kugira ngo namaze kuhagira twagiye no sisa gira vuba turabona wagira ngo nta mbaraga agiye kugira vuba ariko se byanyu nta n'isoni wenda niyo ba mama yabagaburira ariko hari ikintu mwaka hanaguriye nyine si ureba se kare hose se mwari mwigirira iki mwari muri kwigira ibiki ngo ntimwabikorara urabona mutari kubikora neza mana yego ndari kurya kuberiza no mu nda hari kukurya reba ko ngako maze yesu ukarya wajya ujya gushaka akazi nk'abandi ese bibaye gute ntibari koza oya baje kudusuhuza baje gukora akazi boze umukobwa wawe ntibanaguza amamodoka nimwinjire mu nzu yaje mbese umukobwa bata ufite wewe murakoze kandi ushaka urajya mugaruka kandi mubikore neza kurushaho oya ibiti kandi ndababaye mbagiriye impuhwe kuko ari mama ubivuze ndababaye pe ariko ntabwo tuzi gufungura nimufungure ndasubafungurira iwanyu
abasirimu Nani? sana. Aramis. Sibyo byangiriye. Karibu. Tusura mgenzi wawe. Yeah. Okay. Hi, how are you? Hey, ngaho ni mwicare. Hai mama. Okay, akira umushyitsi wawe rero. Hai. Okay. Muricara na he? Okay. Ngaho mwicare. Cara mubaza amahuguro, okay? Oh. How are you? Dada. Okay. Take care, you'll visit then. Ah, yes. Do you want to get an apple for her? Good job. Okay. Do you want some juice too? Yeah. Okay, I'll help you. Ureke bariya mama bayizanishwa hano. Abakuru bazi gukora badashobora no kujya kwikorera ibyabo. Ngo ni kubagaburira. Ntabwo twajya tuba. Genda uzane akajya kuzana akandi gakombe k'undi mwana. Kare. Oh, but I can't eat one of the apples. Okay, take care, you'll visit then. Ah, yes. Do you want to get an apple for her? Good job. Okay. Do you want some juice too? Yeah. Okay, I'll help you. Ureke bariya mama bayizanishwa hano. Abakuru bazi gukora badashobora no kujya kwikorera ibyabo. Ngo ni kubagaburira. Ntabwo twajya tuba. Genda uzane akajya kuzana akandi gakombe k'undi mwana. Kare. Oh, but I can't eat one of the apples. Genze bite? Ko turagiye tuba bazirangije na juice yabivuze hano. Aba babiri. Ntabwo ari aba babiri. None bafashe babariye. None se byari byabo bari babigenewe. None nawe sabana banje. Uri ariko niwe mushiki twari dufite uyu munsi. Bagire vuba batahe rwose. Bose n'abashyitsi. Bose n'abashyitsi. Bagire vuba batahe please. N'abashyitsi nabo. Mve. And she has fake earrings like. Mugende pe. Baramuke mubyeyi tuzagaruka. Yewe karibu kandi. Muje kukonsoma gusa. Dore kandi. Ubundi bwabo ntibajya I bana. wanted the apples. Oh. I want more apples. How's school? Good. What's your PE teacher? Yeah. Oh, we used to PE. We go on like Sunday we do PE. Sunday? Now I'm saying like at school. Oh, that was good. My PE teacher name is Miss Whale. Miss Whale? Oh, I think she's asking you to teach her.
teacher's name, right? That's what you ask her? Yeah. Oh, can you tell her your teacher name? My teacher's name is Miss Jackson. What's your teacher's name? Miss Peters. Miss Peters. And her last name is Miss Well. Miss Well, yeah. That was good. What did you get to school? We did mind up. And what kind of special did you guys do? 2 things? My favorite one is PE, and my other favorite one is art. Me too. I love PE and art. That's my favorite. Guys, murabona abana ko bagize gutera intambwe. Not just sure, but yeah, I went to Jack. Thank you. I kind of have like that one, but I don't have that. I have zebra friends. You didn't tell her that that session you become the best students of math. Like 3 times I was the student of the week. Like 2 times I was the student of the week. Now, 1 time I'm the student of the month. I get my own water. Yes. And I like them. How do you like get to the student of the month? I was working hard. Same. I was the student of the month like 2 times. Oh, congratulations, guys. That's cool. Mama, bari kuvuga bari abana bose bajya bakora neza ku ishuri. Abajya baza ari abana batsinze kurusha abandi buri kwezi banitwaye neza nyine bakabaha certificate buri kwezi cyangwa nyine rimwe mu mezi angahe. Urumva nyine bari ku kigero cyiza. Yeah, you guys keep going. You're doing great. So, do you like this? Yeah. I might get my nails done painted? Yeah. When are you gonna paint your nails? I don't know. What do you want to be when you grow up? I want to be a YouTuber. How about you? When I grow up, I want to be a rock star. Good job. Sikia mtoto wangu. Vitu vya dunia unakaa vinageuka. Leo unaona kama sisi tuko na pesa, wenzako hawana. Lakini kesho maisha yanakuwa yanabadilika sana. Acha wenzako wako wanakuja angalia sinema wanataka, nyimbo wanapenda. Juu na shie hivi tulitafuta sasa na watatafutaka watapata. Una pesa. Pesa. You spend pesa on them. Yeah. Yeah, kuna shida. Amafaranga yose yakoresha ubakira. Niyo mpamvu nta mafaranga tuba dufite hano. Hakuna shida mtoto wangu. Uko nasikia maisha yanabadilikaga. Leo tuko navyo, kesho watakuwa navyo. Okay. Ubuzima ni buhinduka, tuzamenya uko tubyitwaramo. Ariko ntabwo ari ugufata ibintu byose waya ku bantu baje hano waya none si twebwe twazatera imbere gute. Usifate hivyo. Leo sasa hii nyumba tukoyemo bile zinatusubiria hapa. Kama tukulipa watatufukuza. Sasa tutakimbilia kwa nani? Tunataka tukimbilia kwa jirani. Ubwo amafaranga nyine wayabahaye ubwo nyine bayajyanye urumva nitubura yo kwishyura inzu uzagenda nyine bayagusubize we nari nacyo cyari kibazanye ni wamenye. Hapana. Haiko nje bilibaleta wakaa kutusalimia bakimaliza wanaenda nyumbani. Alafu kesho tena bakipata muda banarudia tena. Simba shaka hano rero. Ujuzana abantu badusura batwungura ibitekerezo abantu turi kuri level imwe abantu nyine dushobora gukena bakaba badufashe none se uzaguzana abara n'ubundi batagira icyo batumariye wajya umenya bakureshya nyine ukazana abantu bareshya nkawe bashobora kuba bagufasha mu gihe twahuye n'ibibazo none se buriya bundi bagufashe
batatusaidia. Jumu maisha mtu ajuage. Nitapata shida wale wanisaidia kama maskini. Kwa kosa mtu analalaka, analamka na barikiwa. Binakuwaga hivyo. Tunakamata batajiri sawa chie na watatufanyia kitu. Bana nibo babaze gutera imyaku n'imikosho muri uru rugo. Nda mikosho muko. Igihe cyose twabuze amafaranga yo kwishyura inzu nzabakurikirana bakambafashe kuko nibo baba bazanye guteza ibibazo aha hantu. Ubundi ayo magambo sinajyanye nyumva kuvamo ariko uyu munsi baje hano ibyo byose niho bibaye. Ngenda narakaye. Ya mukona njuzu urakaruko. Yo ihangane. Hano rero uru rugo bisigaye bwarabaye ni nawe. Namwe bano wangu waye dutoye. Namahoro. Chaka amafaranga y'amezi 3 mu ndimo. Nidira kwanga mu nzubazi. Oya ntago ninjira ntago ninjira hasi bana nuko tugwa ku bantu. Ugiye kuntega ikinzari yanjye. Kugutegeka cyane dusanze tukwiruhanura. Twabwirwa n'iki se ko ari wowe wakira amafaranga n'ubundi mu ntoki neza. Icara hasi tuganira. Oya. Hakuna. Nza ndakwishura nyine. Umve. Mwende, muondoke. Baondoke se turagenda nguki. Tawe. Ngicanga nawe ucare hasi. Yora hano. Nawe ucare hasi nyine tuvugane. Umve, nje vuba. Nje ntabwo njyana mukobwa wawe. Naho njya. Sokera mu. None se ugeni iyi nzu ni yanjye. Ibyangombwa biri heza babigwa n'itwari byawe. Sohora umwana wawe. Sohora umwana wawe. None se ntabwo wamwishyuraga mama? No, ndamwishyura amezi 3 arashize. None se amezi 3 wari uduhatiriye ave mutubwire ngo mu nandikiranye nuko ntabwo ari wowe. Umve. Ntabwo ari wowe. Ntabwo wadusohora gutya ariko ubuyobozi buriho. Sohoka. Ubuyobozi buriho nge naho njya ndahamagara abantu baze badukize. Sohora umwana wawe. Ndahamagara abantu baze badukize. Tugende nizu yiwe. Oya ngiye guhamagara abantu baze badukize. Nge ntabwo nasohoka gutukuza. Genda uhamagare. Nyura aho ugiye guhamagara hanze. Najya guhamagara none se uranzora ibyacu turabisiga. Ndagusohora. Kamwerekesha. Funga inzu yanjye ntabwo ufungiranemo.